استوديو راديو ريباز اف ام گودار و شوپینرین می هجال هر دری دم باش از علی عمرم از بولتنک نجوره پیشکش بکن فرمو سنوچا عبدالکریم محمد بیجاکو اگر ترکیه شونه امریکا سوریه بگره ده شرکی هریمی درست ببه لالیه کدن ترکیه فرمیده خواج کمپانیا گوگل کدیا کو نقشه کردستان رش بکه ده انجام ابویرک هاتون چونه دل سریاد نابره هر دو باجارن قامشت و حسکه ده سی ولاتیان جانا خوش دستان و هشتیدن برین بون لشداد پیده گروپک جمع مستهم دبستانان به بهانه تولین بوناوان به لشکریان چار جکار دور خستن ایوار باش تچارچوفیا بجداریت برنامه جوادا کو ایشف دمجمیر هشت ایواری و وره بخشا کرن عبدالکریم محمد اندام پولیت بیروا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راگهاند کو هینا هزین امریکا دروجلاتی چمه فرات دمانو اگر ترکیه شونه امریکا الدوری بگره و دمه شرکی هریمی و درست بباو نابا لزد بریار دانه ده وره کرن جبو مثلا وكشان امريكا وبريارات ترامب اگر الجماعه هاي هبن امريكا وكشايه عم نسوي باخر امريكا حتى كي قدر وكشايه امريكا هندرده ولا وكشايه او بريارها قومانا من امريكا هي الجهه خويا او مترسياك وخلكي قوتي وتحليل ومناقشاتك وبويج سياسه مداري دنيا تبدا امريكا قومانا حتى وكانها برياك وهاتي استعندنش ترامب بشكي بتشوك وفكشج دفري كردستاني ودفري سوريا كسيكو تيدا اما او فكشاناك وكلي امريكا دوردنا من قومانا من امريكا هي او بريار ندايا وعسكري وسلاحي الجهه خويا تي بوهارتنين وحتى وكذا ساعه يا ترامجي ويا اردوغان جي انه والله اردوغان جي قفاص حاضرم الشرعي داعش بكم للسوري اللي او قومانا من هذا بقي واحد يبي صراع كدي صراع اقليمي يعني شارك ما بين السوري واردوغان ده يعني ذيك شانها امريكا وي هيليك وافشر شيبه ومنطقه كبه عسكري يعني او سربازه ويد منطقيه ده هيليك شركي ما بين تركيا وسوريا ده ولي خلق عندن شل من بجيبه شل العراني به شل الدوره فريتي به امريكا وي هيليك وبشي بري قوات خفكشني انا ادبج موضوع بشكي هي شغل جيد ام ند عجله دبن ام قرار خب عجله ندن امريكا بومانا من جهه خدها ونفك شايع تنها تشكيلوا هنا اللي ام جام خو تحويل دن ام خلكي خط رسينا اللي نبغك او بويريكو بسريعه في نهاتي المناطق مال دفري دي كردي بومانا من حتى وكبي العزيز ازولو نابي دا جامع بویرک هاتونو چونه ده لسریان برا هر دو باجارن قامش لو حسکه ده یا ناسکری بریا نافدولتی سه ولاتیان جانا خوش دستدان و هشتیدن برین داربون ولاتیان بناوی طارق علیوی و علاء حمزه العربل و معصوم سلیمان جبال هفکتنا بار هلگرکه و پاسکه و گوستنه ده نزیکی بازین خانه الشیخ یا نزیکی گنده تل عربید آنگو قیرا جانا خوش دستدان ده همان بویره ده هشت ولاتیان دن بریندار بون کو چار جوان هاتن و گوستنج بو نخوشخانه فرمان یا الباجار قامشلو چاره دنجی هاتن و گوستنج بو نخوشخانه نشتمانی یا باجار قامشلو کو جوان جی محمد احمد سليمان رياض احمد سليم وجاسم الموسى التاه والياس علوي هاتن ناسكرن یکیتیان ویسکارن کرد لسوریه و یکیتیا گشتی یان ویسکار و روزنامه‌وانین کرد لسوریه و خوندنک بو سمینارک سیاسی کو دیج علی سیاست مدار کرد و فصل یوسف درباره روشا سیاسی گشتی بویرن داوی لسوریه و هرمن کردی وره پیشکش کرن بلاف کرن سمینار روزا 29 مه دمجمیر 11 صبح لبارگاه یکیتیان ویسکارن کرد لسوریه لکولانا پیمانگاه هانزا یا الباجار قامشلو دی ورل درخستن جدرک اگهدار جه روجاوای کردستانش باس نیوز را راگهاند کو پارتیا کیتیا دموکراتیک پیدی باسک سیاسی پککل روجاوای کردستان دو بجاردل پیشیاوی هنه جبو قوناغا پشتی وکشانا هزین امریکی و یک جوان بجارده وگرا لشکر روجا لی پیدی او بجارده رد کریه جدرکی اشکره کر کو امریکا دخوازه وگر لشکر روج جبوی روجاوای کردستان کره لی پیدا رازی نبو او دخوازه امریکا رد کره لو ما امریکا دو بجارده لپیشیا پیدا دانین
جدرکی اگادر جه روژاوای کردستان جباست نیوز را راگهند که پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیدا بالی سیاسی پکک لروژاوای کردستان دو بجارده لپیشیا وی هنج بوی قوناغا پشتی وکشان هیزن امریکی. هروکا جدر اگادر راگهندی بجارده یکی پیدو لشکر روج و هفپیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه به هفبشی و روژاوای کردستان جعفرین حتی عندی وری و بتایبتی نفچین سنوری لسر سنوری روژ آوا و باکور کردستان بری و ببن بجارده دوی دابشکرنا نفچیان لگوری هجمون کو بسر دو نفچیان دا وی ورنا دابشکرن نفچیا یکی دیره زوره و حسکه و قامشلو سریکانیه و دیرک و نافچین در دوره رادستی رژیم اسد و ورنه کرن و اوجی دبن چافدریا امریکا و روسیا دا. نافچه دوی پارزگاه ادلبه و رادستی رژیم اسد وره کرن اوجی به چافدریا روسیا. لگوری زانیاریان کو پیدا بجارده یکی کو بجارده وگر لشکر روج بو جبوی روژاوای کردستان رد کر لوما امریکا و کسزای که بو پیدا بریارا وکشان هزین خواج روژاوای کردستان و سوریا ستاند. وی جدر اگادر گوچی کو امریکا و روسیا ریکفتنک دست پیکی لسر بجارده دوی کرنا به مرجع کو رژیم اسد به اواکی رمزی وگر دیره زوره و حسکی او جی ببی آنینا هیز لشکری جبر چکدارن پیدا و بفرمانا برپرسیارن او لهی رژیم اسد لفو تبگره بکن. لشداد دوهره وبریا پرورده یا سربری وبریا خسر یا پیده و گروپک جمع مستند دبستانان به بهانه تفرین بوناوان بلشکریا نچار جکار درخستن. هجمارک جیچالکوانان لسر روپلین خواه ین تورا جواکی بلاف کرنا کول باجارو که شداده وبریا پیده هجمارک جمع مستیان بنجاتا تفرین بوناوان بلشکریا نچار یا پیده ده جکارین وان درخستنه. لکامپا باسرما یا پنابرین روژاوای کردستان و آمدبونا برپرسی ریخستنا کامپا باسرما دکتور کاو عزیزی اندامین انجمن هرمی شاخ و خوجهین ریخستنا باسرما یا پدکسی ببشداریا احمد محمد امین برپرسی شاخ هرما کردستانی یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روژاواو دهام عثمان اندام سرکردایتیا یکیتیه دوه عبدالکریم محمد برپرسی ریخستنا گشتی یه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سمینار ریخستنی سیاسی پیشکش کرد. محمد سمینار خدا لسر رول و گرنگیار خستنه دا آمده کرنا کادران ده تکس کرد و لسر روشا سوریه بگشتی و کردستان سوریه بطایبت رولا پدکسه و انجمنان اجتماعی کردی لسوریه ده چاره سر کرنا کریزا سوریه ده و داخوازا ماو کردان راوستیا. راگاندنا ترکیه سرزار وزیر و گوهستن و جیرخانه بنامه بلاف کریا که ترکیه به فرمی داخواز کمپانیا گوگل کریا که نقشه کردستانی ببورن رش بکه. روزنامه حریت یا ترکی بلاف کریا که وزیر ویل پیش پارلمان ترکی اشکره کرد که حکومت ترکی پیوندیل گل بر پرسنا کمپانیا گوگل ارث یا بناو ودن کریا که نقشه کردستانی لسر سیستما گوگل ارث رش بکه. تیزانین که کمپانیا گوگل ارث تایبت دست نشان کرنا نقشه ولات و دورن جغرافی لسر انترنتیه. رژیم اسد دبن پیکران ده جگرتن و رواندن و بنچاف کرنه در حق ولاتین سوری ده بردوامه هری داویه جی گلک جوان گرتیان کرنه دگورنین بکوم ده. رژیم اسد دبن پیکران ده جبنچاف کرن و رواندن و گرتن در حق ولاتین سوری ده بردوامه سرکرده دستیان اجتماعی کاروبارین گرتیان و اندام دسته سیاسی هفپیمانی اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه یاسر الفرحان تکس کرد که واشنطن پست د داخویانی خوی داوی ده درباره کشتن رژیم اسد جکسین گرتی را تکزی سر پیشکش کرنا هشیاری وان جتوای آلین جواکا نافدولتی را دکه که رژیم اسد دبنچاف کرنا ولاتین که دجی سیاستاوی دراوستن ده بردوامه. فرحان بالکشان سرویکی که رژیم اسد تجاران بکارانین توانین خوده راناوسته و هشیار کرد که اگر هزا خود جارکادن وگرینه اگر اک مزن هیا که جارکادن
bi awayekî hovane tawanan derheqê kesên li dijî rejîma wî radwestin bikarbîne. Li gorî belgeyên rêxistina mafê mirovan ku ji destpêka sala 2018 de 964 welatiyên binçavkirî di zindanên rejîma Esed de dibin eşkenciyê de jiyana xwe ji dest dane. Ji alî xwe ve jî rojnameya Washington Post daxuyanîk belav kirbû û tê de rewşên bi darvekirinê derheqê welatiyên girtî û revandî yên ku cihê xwe di zindanên rejîma Esed de girtibûn belge kirbû. Dirêjahî bi daxuyanî hatibû ku ew zindanên rejîma Esed li deverên ku dibin kontrola wan de beriyan ha hejmarek mezin ji kesên binçavkirî li xwe digirtin lê ew zindan niha valebûne. Ew jî bi sedema bi darvekirina wan girtiyan û danîna wan di gorên kom de. Di heman rojnameyê de hatiye derbarî girtiyên bi sizaya darvekirinê beriya bigihêjin alava serbirînê jiyana xwe ji dest didin. Ew jî ji ber rewşa waniyan tenduristî bi sedema eşkenciyê ku rastî wê hatine. Ji bilîkên bûna pîdiviyên xwarinê û vexwarinê, Washington Post diyar kir ku rejîma Esed tu bersiv li ser vêyekê nedaye û ji bilî vêyekê jî rejîmê tanha bi darvekirina wan girtiyan ehtiraf nekiriye. Herwiha amar derbarî hejmara wan bi darvekirinan nehatiye xuyakirin ji ber ku tu jêderên serbixwe tunine ku wan hejmaran belge bikin. Washington Post anî ziman ku li gorî wêneyên manga destkirde ku di zindana Sidnayan de di Adarabûrî de hin şêweyên terman diyar dibe û li gorî pizîşkên şerعî ku ew yek termê kesên jiyan jê dezdayîne. Herwiha li gorî ku di wêneyên din de jî hatine diyarkirin ku li devereka leşkerî nêzîkî Şama paytexta Sûriyê ku hejmarek mezin ji Kurdan li wê deverê hene û tê gomankirin ku ew Kurd gor bin. Herwiha gorên giştî jî li wê deverê hene. Ji alî xwe ve jî rêxistina lêborîna giştî beriyan ha li heman deverê destnîşan kirbû ku gorên kom li wê deverên hene. شوپینەرên me hêja bultena me bi dawî hat spas bo şopandina we herşad bin.